ni inkuru ikubiyemo inyigisho nyinshi yagiye yifashishwa mu kwerekana ko nubwo watsirwa inshuro nyinshi bidasobanuye ko ukwiye kurekeraho. Iyi ni inkuru ya Abraham Lincoln wabaye perezida wa 16 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inkuru iratangaje. Kugerageza bikanga, amahirwe make n'ibyago, kunanirwa kugera ku byo yagambiriye kenshi bishoboka, nibyo byaranze ubuzima bwe. Mbese ku buryo bwagaragaraga, usibye no kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byari gushoboka ko yari kuba umukene udashobora no kwibonera ibimutunga. Abraham didn't quit. Abraham Lincoln yafashwe nk'urugero mu kwihambira, kwanga gutsindwa kugeza icyo umuntu yiyemeje kugeraho akigezeho, hatitawe ku gihe byafata cyangwa icyo ari cyo cyose cyamuca intege. Ese byagenze bite kugira ngo perezida wa 16 Abraham Lincoln afatwa atya nk'urugero rwo kwihambira, kwihangana ndetse no kudacika intege? Ubundi Abraham Lincoln yavukiye mu bukene bukabije ku buryo akiri mutoya byabaye ngombwa ko akora kugira ngo haboneke uburyo bwo gufasha umuryango we gukomeza kubaho. Mu 1816 we n'umuryango we baje kwimuka. 1818 yaje gutakaza mama we mu buryo butunguranye, ibi bimushengura umutima cyane. Mu 1831 yaje kujya mu bucuruzi, ariko amahirwe ntiyamusekera, arahomba bikomeye. Mu 1832 nabwo yiyamamarije kujya mu nteko nshingamategeko, nabwo aratsindwa. Muri uyu mwaka nanone yirukanwe ku kazi, ashatse no kujya kwiga, nabyo biranga. Yewe nyiri ibyago imbwa ziramwonera koko. Mu 1833 nanone yagujije amafaranga ngo yongere ajye mu bucuruzi bwe, nabwo mu gihe kitarenze umwaka arahomba. Iyi nguzanyo yamutwaye imyaka 17 yose akiyishyura. Cyakoze mu 1834 yongeye kwiyamamaza mu nteko nshingamategeko muri leta yabagamo, kuri inshuro bw'amahirwe aramusekera, aratsinda. Mu 1835 yaje kubura fiancé we, umukobwa biteguraga kurushinga. Umutima we wongera gushengurwa n'intimba ikomeye nyuma y'urupfu rwa nyina. Mu 1836 yaje kugira ibibazo bikomeye byo mu mutwe, aryama amezi 6 yose. Mu 1838 yagerageje kuyobora inteko nshingamategeko muri leta ye, nabwo aratsindwa. Kuko Lincoln ntiyavaga ku izima, kuko mu 1840 yiyamamarije kuba umwe mu bahagararira abandi mu matora, nabwo aratsindwa. Mu 1843 yiyamamarije kujya muri Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byagenze bite? Nabwo aratsindwa. Mu 1846 yongeye kwiyamamariza kujya muri Kongere, noneho kuri inshuro aratsinda, ajya i Washington DC. Mu 1848 yongeye kwiyamamaza ngo agume muri Kongere, nabwo aratsindwa. Mu 1849 yashatse akazi mu kigo cy'ubutaka, baramwirukana. 1854 yiyamamarije kuba senateri, nanone aratsindwa. Ntiyacitse intege, yari umugabo utava ku izima uko byagenda kose. Mu 1856 yiyamamarije mu ishyaka rye, ahatanira umwanya wa vice perezida, nabwo aratsindwa, atsindwa bikomeye kuko yabonye amajwi make cyane. 1858 yongeye kwiyamamariza kuba senateri, nabwo aratsindwa. Ntiyacika intege, arongera. 1860 yiyamamariza kuba perezida, noneho aratsinda, ababaye perezida wa 16 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma ya byinshi by'urucantege yagiye anyuramo, Abraham Lincoln
ntabwo yahise arahira kuko akimara gutorwa leta zahise zicamo ibice kubera zimwe zari zishyigikiye ko ubucakara bukomeza izindi zishyigikiye ko ubucakara bucika. Abraham Lincoln yaciye ubucakara arahirira kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1861 mu kwezi kwa gatatu. Nk'uko Doris yagarutse ku buzima bwe mu gitabo yanditse cyitwa Leadership and Turbulent Times, yagaragaje ko Lincoln rimwe na rimwe yakoreshaga amagambo yo kwiheba no gucika intege ariko akaza kwikomeza akongera gukomeza urugendo. Yagize ati, narababaye inimbitsago ku mutima ku buryo ibyiyumviro byanjye biramutse bisaranganyijwe mu bantu batuye ku isi mu buryo bungana kuri buri wese, nta muntu n'umwe wazigera ubona ibyishimo na bike kuri iyi si. Sinzi niba nzigera mererwa neza na gato, ariko narabibonye bisa nkaho bitazongera kubaho. Gukomeza kubaho gutya nabwo ntabwo bishoboka. Imbere yanjye ndahabona amahitamo abiri gusa, kumererwa neza cyangwa gupfa. Nyuma yo kumva ayo magambo, inshuti ze zatangiye kujya zimucungira hafi zikeka ko isaha n'isaha ashobora kwiyahura. Benshi bafatiye inkuru ye nk'isomo rikomeye cyane cyane muri business. Lincoln afatanyije na Stephen Logan bashinze ikigo kinini cyunganira abantu mu nkiko, aha yari amaze kuba inzobere cyane mu by'amategeko, byaje no kumufasha mu rugendo rwe rwa politiki. Iyi ni Connect with Us, mwari kumwe na Jojo.